özü bir başla akayımla gel. Yenildi diğer oyunu kulakka kuş gelsinler. Tamam derse balonlar. Buna koşay baban özü bas oldu eke. Oğul ömürgeyin tamda. Ya çağ oynap duruversin anda. Argınon ballar kaça gider? Az çağ oynap duruversin. Gelip buladan. Ana tuğanda, taşı tuğanda. Gel oturalım. Rustam koşay. Koşay. Oradaki el oyunu kulakka savada duruyorsa şu. Rustam balvan menen koşay balvan. Çok kulak veriyorlar. Moskvada. Ya muzdan ölçülüp neme kılay. Söz ver. Ma, Rustam menen koşay bugünkü vagı. Koşay başladık mı? Правилаларын аяктагын. Ya bu nerede açıklayın? Assalamu alaikum hurmatlı jalpı gökbörü sүйүүчүлөрү, jalpı moң musulman doğrudoş bir tuğandar. Büt alamda жараткан Аллах Taalamga çeksiz maktolar, çeksiz şükürler bolsun. Süýüktүү Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge salamlar jana salavatlar bolsun. Allah'a ming mertebe şükür. Adamdın niyetine jaraşa bardyk işi ihlası bolot deyt. Bugün bizdin Karagılcanın mıhtı kulundары, Karagılcanın mıhtı uğulları, Rustam jana Koşoy Mırza atabızdan kalgan joldu ulap, jalpыңыздардан bir bata alalı dep, Katardan kalbay, sizlerden başta ötken jolumuzdарды ulap, kök peri veri olturat. Bugünkü Kırgızdın kanında, canında aylangan, Kırgızdın namısına baylangan, kök peri oyununa hoş geldinizler demekçi ben. Айтылышы көкпөрі бүгінгі улақ, аламан улақты тартуында өтөт. Hurmatlı ağayın tuğandar, анда месе biz бұл жаққа бата беріп қой үшін бата беріп қой үшін ақсақалдардан, көкпөрі жаматынан bir ақсақал келсеңіздер, анан Koşoydың туғандарынан, Rustamдың туғандарынан бірден өкіл келіңіздер. Cirgalaka kana cirgalaka. Fayzlaka kim? Gelin. Ha. Kim ona söz veriyor? Yüreli söz veriyor. Andımese hurmatlı ağayın tuğandar, Rustamdın avası Fayzullavızdan başta öğreyin, ondan keyin Koşoydun tuğandarından atan çıkan jezde özge. Assalamu alaikum. Şu tuğandar. Artistleri. Şu alıskı jerde жүрүп, şu bizden Kırgızdın uluttu boyundu. Neme joğotpay, uşunday neme kılıp жүргөнүңүzгө çoğ rahmat. Şu Rustam Koşoy, sizler şu elden patalarını dep ulak berip atsa. Şu elden patası tüz tiysin. Ömürüңөр uzun bolsun, densoğluğuңar çıң bolsun. Tilegen maksatыңarga жеткиле. Algan ballar şu жақшы ынтымақта ойнап күліп кетсеңер, şu көкө сүйүнөт. Amin. Amin. Ha, keyingi kim? Amin. Allahu Ekber. Andımese geliniz. Assalamu alaikum hurmatlı bugun. Maraka kelgan. Palvonda. Rustam menen Koşoy rahmat ötken ulakta pata alışkan ele. Allah Taala şu yerda bergen ulakçıların patası tüstüysün sizlerge. Niyetleşiňe tileğiňerdi bergile. Ardaýym uşunday marakalardy ötkөрüp, bir yerde emas Kırgızstan ustayam çoň marakalardy bergenге Kudaýym nasip etsin sizlerge. Amin. Bala çakarına karına berip atsyňlar, bala çakarına ömür uzun bolsun, örüşü jaýyp bolsun. Algan jarıňar menen teň garıp, şunday Kırgızlardyň katarynda oýnap gülüp ýüre bergile. Amin. Allahu ekber. Ha, kim ki?
assalomu alaykum. Bugungi uloqqa kelgan tuyg'anlar, insonlar bo'lsin, sizlar davoylab kulturlaringizlar, shunday to'y kunda. Qo'shay Rustam, shu bugun maraka o'tkazayotganingiz, marakangiz yaxshi o'tsin, bola chaqangizning ömrün bersin. Sizlarga da rahmat. Jo'g'irda aytilganday, shu bulutni saqlab, esga olib, ellarga shunday o'yin qurib atasizlar. Bundan narida cho'ng iyiliklerin üstünde jürörgüler. Esen bo'linglar, tinch bo'linglar. Assalamu alaikum. Жалпы балбандар, амансыздарбы? Аллах Тааланың тынчлыгы, аманчылыгы, берекеси болсун. Рустам Пашай. Аллахым ушу эмне тілегеніңерді Аллах Таала өзі қабыл қылсын. Ардайым ушинтип болуп жүрө бергиле. Тілегеніңерге жеткиле. Şu yenilerimizin денсаулығы чың болсын, өмір uzun болсын. Eç kaçan жамандык көрбөсүн. Ушундай ардайым ушу элдин батасын алып эле жүргөн жигиттерден болсун. Каная биздин сузак балбандар ким көрөм келди. Эрмек, айда. Кана келиңиз. Эрмек экен. Assalamu alaikum. Hurmatlı palvanlar, konoктор, hoş geldinizler. Mına bugün inileriz Rustam менен Qo'shoy palvanlardan batalayın dep жақсы тамаша uyushtirib berip атат. Жамаат ушуну оюнду жақсы чаап, үзүс жок бөдөрүнөн тышкары жақсы ойнап келди эле. Мына судьялар айткан нерсени так аткарып, талаша бербей, нердин кызыгын кетирбегиле көрүүчүлөрдөн. Rustam Qo'shoy, силер дагы уулдарыңардан урмат көргүлө, намустуу эр азаматтардан болсун. Албетте жамгыры менен жери көрүп, бата менен көрөттөй бүгүнкү досторубуздун, эки достун Рустам Qo'shoyго арналып аткан, үй бүлөсүнө арналып аткан ак баталар албетте кабыл болсун дейни. А также уважаемые соотечественники, уважаемые любители козлодрания Көкбөрі, среди наших гостей присутствует наш многоуважаемый брат, друг, как всегда открывает дверь, основатель Федерации Көкбөрі в России, точнее. Сергей, ваши пожелания, ваши поздравления. Салам алейкум, Джигите, ассалам алейкум. Наши организаторы, огромное вам спасибо за то, что вы посетили наш клуб, наш ипподром. Хочу выразить огромную благодарность за то, что нам дали выехать на игры кочевников. Огромное спасибо кыргызской стороне, президенту, Зулушеву Курмаку Таралевичу тоже. Он очень сильно помогал. Рамис Мурза, президент Федерации Кузбуру Кыргызстана. Никого не подвели, ни Россию не подвели, ни Кыргызстан. Молодцы. Третье место заняли, бронзу и по парку. Поэтому всем огромное спасибо за почет, за поддержку, за организацию. Как всегда, в своем стиле хочу сказать, берегите себя, берегите лошадей. Это самое главное здоровье. Всем удачи, ребят. Assalomu alaykum. Hurmatli Көкбөрі suyuchilari, janob palvonlar. Rustam Qo'shoy. Shu alısda жүрсек дагы кыргызыбыздын каадат салтын унутпай, ушундай эр оюнун берип атканыңарга ушунчалык сүйүнүп отурабыз баардыгыбыз. Алла Таалам баардыгы жакшылыктарын баарыбызга берсин да. Ошонун арасында эл арасында ушу башыңарды бийик көтөрүп жүргөн мыкты жигиттерден болуп жүрө бергиле кылармын. Баарыңыздарга тынччылык, аманчылык болсун, оюн тынч өтсүн, күчтүүрдөн күчүңөрдү ушул жерден сынагыла көрөлү. Урматтуу мекендештер, бүгүн Рустам менен Qo'shoyду колдоп коштоп келген инсандардын калың аябай көп. Ошолордун арасында Кыргыздын спорт кайсыл тармагында болбосун мекендештерге жардам берип келген Кыргыздын билеги күчтүү мекенчил патриот жигити Кошматов Улан Нурлан иште.
Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, hurmatlı көкбөрүт сүйүүчүлөр, hurmatlı palvanдар, hurmatlı той ээлери, Кошой, Рустам, менин бир тууганым, мына бүгүн элдин бата алуу максатында жакшы бир элдин ушу палвандардын, жаштардын бар бириндик ынтымакка чакырып жакшы бир улак берип атасыңар. Берилген улак жакшы кабыл болсун. Ушу жигиттердин билеген эч качан күч кетпей, дайым бириндик ынтымакта ушул оюнду жакшы өткөзүп, ушул салтка айланып калган ушул жерде дайым улак боло берсин. Бар болула. Ана bir iki жигитке ата bir эки калпагыбыз бар, кийгизип коелук, Желегиңер кут болсун жигиттер. Кыргыздын желеги керпи түшүлгөн, Кыргызстан деп жазылган, Кыргыздын улуттук баш кийими ак калпак. Patron. Assalamualaikum. Balдар geldi. Jigitler. Улдарыбызга кичине дуал алдык. Дуал алдык. Баштады элек убакта. Эл катары берип атабыз. Аманчылык, тынчылык болуп өтсүн. Таза, жакшы өткөрүп баландар. Эми кызытуу сиздерден. Ушул куш келипсиздер, туугандар, жакындар, баарыңыздар. Assalamu alaikum, tуугандар, куш келипсиздер. Ушу сиздер менен ушу ат үстүндө аз бир көппү катташпыз, таанышып жүрөбүз. Атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны дейт. Ушу Москва жергесинде силердин ат үстүндө чогуу жүргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Ушу бардыгыңарга ийгилик иштериңерге, ушу Аллахым силерге ушу берген дуаларды бизге түз кабыл кылган болсун. Силердин да үй бүлөңөргө бекем ден соолук берген болсун Аллахым. Ушул жерде келген тууган досторго да чоң рахмат силерге. Ушу кыргыз бол жаралып калганыбызга Аллага шүгүр. Ар бирибиз аталанга ниет кылайлы туугандар. Аттын үстүндө барака бар дейт. Ар бирибизге насип кылган болсун атчалында. Эми туугандар правила боюнча улак такым болот, улак таза сайла. Мынау телешкада 4 пуштук чийилди, мунун ичине кирбейсиңер. Ким мына алыстан жакындан келген тааныштарыбыз бар, ушуларга жалга таштап беребиз. Ошондо киресиңер, калган ат ошол жерде калат. Анан чоң сорундар ана тоголок чийинден сайлат сорундарчы. Ошол жерден алып бар, наркы жерде улак чыгарып жүргөндөр билесиңер, она чытырманын аркысында тал бар. Ошол талдан таза тегеренип келебиз, такым. Эгерде кетип атып атын жыгылса, улак түшсө, кийинки адам алып, апарып тегеренип кел айтып, дагы түшүп, эсеп кылып коел деген болбойт туугандар. Таза ошол тоголоктун ортосуна таштайбыз. Андан тоголоктун ортосуна таштагандан эсеп кылып коел деген болбойт. Баш этегин ошондой турабыз, туугандар. Колдон келишинче ушу ниет кылып, улакты кызытып берели аракет кылып атабыз. Сиздер дагы ошого кичине көмөк көрсөтөсүз деген ниеттебиз туугандар. Ушу таза сайлап, ошол только ошол жерге таштайбыз. Ошол алып келери, ошол алып келери. Улак самый главный улак айланат. 1 метр алып жетпей калып түшсө дагы 2 метр алып таштап койгон бала алат ошону. Бардыңар ошого кайыл болгула туугандар. Анан эсеп кылгыла мындай деген жок. Rüstem başlap tuр, Rüstem сүйлөй турган адамдар бар экен. Тажик туугандарга. Ооба, кел. Кыргызстанцы, россияне, точнее, ближние наши братья из солнечного Таджикистана, из Сри-Лахая, Хаджи Нурулло или кто у вас там? Подойдите, пожалуйста, Хаджи Нурулло. Бірөөсі келіп батар қойш болады. Келіңіз. Лахайсыз бі, же тәжіксіз бі? Бері. Assalamu alaikum. Urtoq palvonlar, hammangizga baxt tilayman. Mana shunday yaxshi o'ynab klub o'ylarga qaytinglar. Birinchi to'yda egasiga katta murodlar. Yana to'y ustun olsun bo'laversin. Azdomi xalq Tojikiston, tamomiy xalq barodari Haven Kırgızistan tabrik etib, Rusamjon bu to'y farzandishon. Я iltimos дорам. Давай по-русски буду говорить, чтобы у нас всем понятно было. Ребят, мы все приехали сюда играть
радоваться и удовольствие. Для этого не надо друг на друга обижаться или наезжать друг на друга, чтобы все так счастливо, здорово и вернулись домой с улыбкой. Вам всем здоровья, счастья. Сейчас правила объяснить на русском языке теперь. Знаешь же. Hazır Rustam Ulak'ta Alpar bana çiğinge taştayıp 5000 sorumu tegrende apkelenge, teleşkan apkelesin. Attı mingizip sordun alasın 5000. Ana, Jigitler! Amin. Kudayımız olmasın oyunu başladık. Birigi güçlü balbanlar iyilik ağlayımız. Amin! Amin. Amin! Haydi! Mikhailovka Timur aka gelip bas. Mikhailovka Timur aka. Timur, Mikhailovka bu yoqqa gelip bas. Mikrofonu açık koyma. Mikhailovka Timur. Hey, nereden tüşkülögü ne? Olmaz. Sen şimdi desin aman geldik. Almaz polvon alıp gitti jardan bergile. Kalma kırçındın polvon almaz polvon alıp gitti. Ya jolda kaldı. Ulak düştü. Çamdağıla polvonlar çamdağıla. Mınake nerede Yüzön Güleş Rustam bilen Koşoydun Yüzön Güleş aka dostlarından bizden koşumça eкен, Nerdeki saraydagı, жалпы saraydagı jigitlerin atынан. Olçak koştan koyalım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Жалпы ağalar sizlerge Allah razı olsun. Esepti, namustu, bel bulgun, belek bulgun ağalar iyiler. İşimizlerge ilgili kağalayız. Bana gelinizler balvandan çandayız. Hazır kimdeki... Oya baktı. Haydi verin eske bak. Ya alıp gitti ana alıp gitti. Çap. Haydi. Bu attı eli. Ne buna Yaz, en yaz. Sancar. Buna taramazardın palvanları buna. Jö palvanlar, semiçka palvanlar oşoydu. Bunlar ya jö. Ötüklerdik iyi ol jö jürüşöte. Dadil geldi leyni. Ötküteyin. Marcel sal Marcel. Sal. Hayda Eldar hayda. Ya Eldar ap ketdi Marcel? Ya Marcel Eldar ap ketdi? Eldar mı?
Ha, respekt mi? Dağı bir kaydalı 5.000'e taşlap Teleşke'ye alıp keletçi gitti. Teleşke'ye 5.000. Hazırca sorundu niyesi? Atınız kim? Respekt atınız attın atı. Respekt özünden atı bilin. Bolcu gidiyoruz, dayarlanada da. Hurmatlı tuğanlar, denizler oynayası. Respekt olsa, dua yapmanız bizim oyuncularga. Koşayga. Ya Rustam, koşay Rustam. Respekt, koşay Rustam. Jigitler, hazır. Dağımızın aylanıp kelesler, 5.000 Teleşke'ye taşlayız. Teleşke'ye. Aç evi nerede? Ya kalonkanı açıkla. Aç. Ya kalonkanı açıkla. Ya palvanlar çimeye kalktılar ya. Hemen palvan yerine canlasanlar şart geri odakla. O şeride takımda maçlığa değine alpar bayram ilerige gelgenden lan canlasanlar. Linyada girgenden geliyor. Anam da gel. Tacik tuğadardan gel. Koşay benzine Rustam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kırgız tuğanlar, Tacik tuğanlar, amma kesef ağayınlar. Olarınız pullu bolsun. Xudo ömürleriniz uzak bolsun. Hamma birge uloq chavab dileymiz. Nimatingizlar hamma shu bizning satdan kam bo'lsa ham qabul qilasizlar. Amin. Fayzaga geling. Ya bismillah. Baka молодец, bakaya. Düzüksün ama. Kim ap kedi? Ayaktı polvanı. Baka polvan, Calabat. Hazır kucurda biz de Жалға месеби, takımga ап кел, takımga. Baka. Baka gel. Ya açık oğulatça ya, teles demeyin. Mikrofonu. Bu esepten şöyle indirgenge. Ağzındalar gelsin baka. Ya bolda koy veriyor ya attı. Ders Fayzaga. Ya nereden çıkıla ya? Tuğanlar çıkıla. Bundan da жақсы балыкалар беріп жүргім. Кішкене жанда қоғылау. Baka hemen özlerine bunlara etmiştim. Ne oldu? Sorun ver oğlum. Maşallah. Aka min. Söz aytılmışsa senin kulun aytılgandan keyin sözdün konusundayım. Mendile sorma işte koyun. Gel baka bileğingen küçün getmesin de. O min Allahu Akbar. Polvan bolup kettin sen daha. Baka açıldı. Ay. 5.000 de sorundayız. Kaldır taşlamayın dur. Kaldı. Tak. Ya elbette gel. Ay. Ya yerini saka geçerden vergile ya. Yerini saka geçerden vergile ya. Gitti yerini sakada. Cerden vergile ya gitti. Almaz. Takımın ne olup kalan? Tinçsin mi?
Kap olmayasın. Çok benim. Koy ver uzat aka yerini saka uzat. Tuğanlar erkek. Düştü da. Ya takıma parasın 5000'e. Kaldı. Gireyim desem canı yüren çıkarttı. Bundan şey. Cerdem daş kilo, cerdem daş kilo. Elder karma. Kaldı. Elder karma. Elder götür. Ağzını cetelep koygula, ağzını cetelep koygula, ağzını. Kaldı da. Şu aynı. Elde arka koy ver. Hata çavamda takma olsa koy mu? Haydar deselen şaka yapsın. Ya taze al bari 5000 alasın he. Elder karma. Bekembal Elder. Elder hayda. Kaldı. Elder. Ya tanrılar. Ne oldu? Çetelim hayda. Hayda yerden ver. Anladı. Alıp gelgenге düşmanlar Teleskega. Xuda xalasa mına jigitiz. Beyne tügüç. Kaç bulunusun? Rahatbek polvon. Rahatbek polvon Jalvattın bulunu gel oyun.
Mingen atın. Pride. Assalamu alaikum polvonlar. Qo'shayga Rustam aka. Sen nima bo'lsin tevartasa. Qoldiramiz. Yerga dingiz batgan mollar bo'lsin. Teleshka olib kelersin $100. Rahatbek geriga tur. Rahatbek Mirza Mingen atı Pride. 5000 so'mdan soldi. Rahatbek. Qanday bo'ldi? Chirkinoy. Tag'ir bir yo'l aytamiz. To'g'ri bo'ldimi? Olib kelganga 100 so'm. O'ra qancha chiqadi primerno? Ana endi bizni yoshlar to'g'ondan so'rinlarda kuchaya boshladi. Sal. Marat. Soldan öt taşlayın. Tamamlar. Buna tekerek tarafta bizden linye çiğim. Oyunculara sizlerde tutup alınızlar. Maç çiğimden ötkende bir taşlayın bizden eset. Rustam Mırza'dan Aykosu Oyunçar. Koşu Rustam. Yeki dostumuz aylarca bakıyor. Kırgızistan'da iki dost, Fiince'de iki dost. Soğanlar özünüzü teleşler alıp gelişiniz gerek. Biroq oyunculardan ötközücüler hayvan biraz uzattıdağı mınau içindeki tal turak o talda ötküzdен кейін taşları esep. Soğanlar hazır mına şu vakti teleşken alıp geliş gerek. Günde teleşken alıp gelişe $100. Evet Charlie. Ana jigitler şamdayız. İslam aga, girince. Sizde hiç kim götür almaydı. Bu Taramazardın en memnun degen Ömer Adem palvondarın birinci oturak. Barlar. O Santar kıyıl hareket oldu dedi. Ко мне какие вопросы? Koşay sakin ha koşay. Hey! Sekin alo şaka.
Ana жігіттер шайдай біреулерге мүмкін жектеріне жол береді. Мүмкін тұрған болса, бір сағат бойы жеріне тұра бересіздер жігіттер. Ортада жұрталар екеуінде кісілер алып келсе, ошол соғарымен несі олар. Götürüldü kana kana kural Azıcık geliniz. Azıcık. Aylanıp gelin lan. Kim alıp geldi? Aylanıp gel taşlar. Ya, Koşay kim alıp geldi? Eldi araka, eldi araka. Eldi araka alıp geldi. Kana gezdir, kol çayıp koyuzdur. Karagın, halvan küçük. Aksakalız. Assalamualaikum. Alış yakından gelen tuğanlar. Mede. Tapkanların berekeli olsun. Vardaymışım. Geldik hizmetin ol. Vardayım hizmet kılınan maldardan moldardan olsun. Kışlık boz memnun olalım. Ya turturun ulan aka, turturun. $50 $100 suyunu kutlu olsun. Ve tuğanlar hazır kişiler taka ordumla baylanıştı. Ana Çiğindin canına uzun linya kıldık. Oşa linyadan girgenden esep kılavuz. Marağına talaşmayız. Keleşkağa degenden aşağıdan girgenden esep kılavuz. Bırak tolika takım balık tuğanlar. Menetkerge büyügülü. Hazır aylanıp para dağ 10.000 som saylar. Ulanaka taştaydı esep kılavuz. Serge düşkün esep kılavuz. Aylanıp Keleşkağa apkelesin. $100. Keleşkağa apkelesin $100. Kettik tuğanlar. Aylanıp Keleşkağa alıp gelgenge $100. Ulana kalız alıp kettik ana gelmezler. Çalgıstan atmaya koştak bağla jigitler. Tutuktayız. Camşak balavı. Gel. Gel. Bir attı. Aydar Mırza, $100'lardan iyisi oldu. Aydar Mırza beleğin kutlu olsun. Ardımese Cavga İyerge. Bolat Mırza, Koşoydun bacası. Koy ver almaz. Almaz. Almaz koy ver almaz. Ya burada palvan. Aylanıp gelip kelgenge 5.000 tuğanlar. Keleşkağa alıp geliriz. Aylanıp gelip Keleşkağa 5.000. Yana şu ne? Taşla taşla. Taşla yok taşla yok. Hayda ya palvandan culu alganına 5.000'e. Hayda. Koy ver hayda tizden koy hayda. Ana boket. Hayda boket. Ah malades boket buna malades boket. Azokka ketpey turun. Buna bizden gel balvan. Toxtatır, Almazga. Attı beni ketpey turun, batasın versin, buna jigit sorunun alsın. Yetersin be. Siz keteverin anda. Aylanıp geliriz. Aylanıp. $100. Keleşkağa alıp gelgenge $100 tuğanlar. Gel buraya. Atın geminim. Aydar Mırza geliniz. Bata veririz. Şu olaq yaxşı ötüp ketsin, böyle ısığı yok. Yaxşı oynap bilmeten oğlum.
Aylar Mırza bugünkü ulaqtın esebinin 2 jolu saldı. Azamatsız. Aylanıp keleriz, tuğanlar aylanıp keleriz. Aylanıp, sarata vararız, sarata. Kuru bilgiye varız, bırakya, kuru. Yüzdoğlar. Kurumlar. Urmatı tüyle, yüzdoğlardan üstüne geçirin Hürmetli tuğanları sizlerge salağız. Peleškega alıp gelgenge $100, $100'dan üstüne 2000 rupiyalar koşulça sıyırım buranın asayetine. Selamünaleyküm. Ben de kardeşim. Sizlerge salağız. Уважаемые братья, кто принесут культуру, коллегу, получает $100, сверху $100 еще добавили 1000 рублей от нашего брата. Yolga salmayı çok, taza takımda çağırız. Tutuzağını olmaz ne? Salvay tuttuğuna çek. Üstün getirip bana. Bir yerde korutasın. Aynen. Hey. Ana yanına salamazsın. Давайте, уважаемые братья. Стоп. Очко считается. Ve tuğanlar müsaade etmekle bir kalkasını vakti getirmeyin. Hadi geliyor sıradan Muzaffar. Ya Erisake. Buna yeriniz falan cügönü yok. $100 2000'e alıp geldi buna. Ona. Koşoy ceride cüret. Ona koşoy. Kaç. Ya bu kişi al. Ya jigitlar taşlarlaş bir oyun görelim. Taşlar.
Beş bin. Yerge tişteyemi. Gene yerini saka ya. Mına yerini saka. Janaga jigitlar qo'shay janaga kim? Mına yerini saka. Mına yerini saka. Geliniz. $100. $100'ların üstüne qo'shimcha 2000 rubl Ulg'ana Qavston atına geliniz. Bata veririz. Ver. Yudeş. Şurada qancha tileklar aytsa ularni qabul olsun ular. Endi izini Xudo xohlasa shu yerda dag'i bu to'ylarda jo'g'i sayilga. Amin. Do'stim 2000 bo'lsin, mana batar qo'y. Alloh aka, tur aytasiz, tur aytasiz. O'shanda oldirasizmi so'zsiz. Har doim shunday o'yinlardan kelib sayib yurasizmi olsun. İşin ilgari, baqqanlaring bo'yrasin. Yerini saka. Qanday oldu? Ne oldu? Hazır 5000 kuvanda. Şu gönlü çok Aylanib gelgan kelamiz. 5000 rubl so'rin.